Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Srpska IT edukacije. U ovom tutorialu radit ćemo nešto naprednije primjere sa petljama. Konkretno u ovom slučaju koristit ću isključivo samo for petlje, jer se one najčešće koriste i prosto ih ja najviše volim, meni najviše odgovaraju za rad. Sada, šta ćemo to raditi? Pa, recimo, možda ste i čuli, možda i niste, u pitanju je bubble sort. Bubble sort se koristi onda kada želimo sortirati niz u rastućem poretku ili opadajućem poretku. Sada, kakve to veze zapravo ovdje ima? Pa, ima veze zato što, obratite pažnju, jeste da, samo ovako, prvo napravimo neki niz, da ne pričam na pamet. 2, 50, minus 1, minus 100, 1000, 300, ne, 234, eto. I ja kažem ovdje niz.sort, to je već metoda koja postoji u JavaScript jeziku. Napisat ćemo samo document write niz, inače možete i ovako pozvati niz, on će da odvoji svaki element zarezom. I što dobijemo zapravo? Dobijemo minus 1, minus 100, 1002, 234, 50. Ako pogledate ovo bolje, tu, izvinjavam se, ako pogledate malo bolje, primijetit ćete zapravo da ovdje ne postoji nikakav poredak. Jeste da smo primijenili metodu sort, ali ne postoji nikakav poredak prilikom sortiranja. Zbog toga što su u pitanju brojevi, da je bio tekst, da su bili stringovi, pa sad on bi naravno sortirao po alfabetu, A na prvom mjestu, pa B i tako dalje. Međutim, sa brojevima postoji problem, ova metoda nije baš najpraktičnija. Naravno, možemo to srediti tako što ćemo ovdje napisati anonimnu funkciju, konkretno function, pa kažemo ima parametre ima parametre a i b, vitičaste zagrade, kažemo vrati vrednost a manje od b, ne, a veće od b. To je u rastućem poretku. Pogledajmo što dobijemo. Samo što sam napisao, ne, to je u opadajućem. Ne, upravo sam da u rastućem poretku ide minus 100, minus 1, 2, 50, pa normalno i tako dalje. Sve veći brojevi. U opadajućem poretku sve što je potrebno je da napišete a manje od b i naravno dobijete kontra. U opadajućem poretku elemente niza. Ali mi radimo konkretno isključivo nizove, odnosno stari način primjene sortiranja. Bubble sort nije nešto što sam ne izmislio, to je nešto što je određen neki program smislio, naravno, pre svih i postalo je popularno jer je vrlo praktično. Pa sada da vidimo kako radi bubble sort. Naime, koristit ćemo opet niz, ne znam zašto sam brisao, ali eto. 1 minus 5, 204, morate ovako razbaciti brojeve da biste dobili neuređen niz, baš zbog toga. Sada, prvo pišemo jednu for petlju, unutar nje još jednu petlju, iako to niste znali u prošlom tutorialu, moguće je ugnezditi petlje, tako da dobijete određeni rezultat, a ja ću vam objasniti kako to funkcioniše. Dakle, pišemo brojač za prvu, počinje od 0, uslov je sve dok je i manje od niz length. Niz length, znači primjenjujemo svojstvo length na ovom nizu, što znači niz length će vratiti koliko elemenata ima ovaj niz. A ovo znači da se izvršava ova petlja sve dok ne prođe kroz sve elemente. Sada ovdje ćemo staviti i++ i to smo sredili. U ovom drugom delu koristit ću j kao brojač i stavit ću i +1, a objasnit ću i zašto vrlo brzo. Ona se isto izvršava do kraja niza i stavit ćemo j++. Sada, kada koristimo ugnježdene for petlje, dobijemo zapravo sljedeći rezultat. Naime, prvo ona najunutrašnja petlja, to je petlja koja je najviše unutra, se prva izvršava i sve dok se njen uslov ne zadovolji do kraja, dok se brojač ne izvrti, ova petlja se neće ni povećati. Znači ona ostaje 0. Šta će se ovdje desiti? 0, inicijalno je, znači 0 plus 1, bit će odmah i od 1,
i on će da nešto odradi, da proveri, znači j je manje od broj elemenata, jeste, poveća za 1 j, pa onda je to 2, pa 3, pa 4, sve dok ne stigne 6. Kad stigne do 6, onda on prestaje sa povećanjem, vraća se na for se poveća, to jest i se poveća ovdje za 1, sada je i 1, a j postaje 1 plus 1, znači 2. Sada zbog čega je ovo važno kod sortiranja? Meni je najlakše da koristim Paint, da bih vam to detaljnije pojasnio. Naravno, nisam neki ekspert u korištenju Painta, ali bilo bi dobro da im da možda ako ravna linija može super. Cilj je da grafički vidite, jer se tako isto dobro uči, neko pamti grafički, da kažem, preko slike, neko pamti preko zvuka. Naravno, najbolje je da kombinujete, tako ćete najbolje upamtiti. Ja se izvinjam što oduzimam vreme na ovo cepitlačenje ovde, ali mada nije ni bitno. Sad pri kraju. Šta je poenta? Poenta je u sljedećem. Imamo indekse. Ovo je niz. Ovo je dakle niz. To je naš niz. Imamo njegove indekse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i tako dalje. Mi ćemo se konkretno držati našeg niza, jer on ima 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemenata. I to je 1 minus 5, znači 1 minus 5, mislim da je bilo 200, ne, da, 200, 4, 23, 200, 4, 23 i minus 6, ako se ne varam. Da. Naravno, pitate se, ok, imamo 6 elementa, što nije na 6. indeksu? Pa zato što počinje od 0 da broji. Dakle, 1 element, 2, 3, 4, 5, 6 elementa, tačno. Sada, imamo, dakle, dve for petlje. Prvi put je i na 0, j je na 1. Šta se dešava? Dešava se sljedeće. Pre nego što krenem da objašnjam šta se dešava, najbanalniji primjer je sljedeći. J, kako je sad napisan kod, baš ovako, dešava se sljedeće. J je tu, pa skače tu, dakle ovako ide. Cap, 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 staje, i se prebaci ovde, J se prebaci tu, i onda J opet ide kao skakavac, samo se prebacuje. Naravno, to je ok kada ovako gledate kroz primjer, ali u praksi ovdje još nešto nedostaje da biste razumeli. Mi postavljamo uslov, ovdje ću naravno staviti jednu promjenjivu temporary, odnosno privremena, koja i ne mora imati vrednost, i obratite pažnju. Ako je niz j, šta? Pa manji od niz i, a zato ćete razumjeti zbog čega ovo pitam. Obratite pažnju zašto je pitam. Pa, ako je ovo je j je uvijek za jedan korak ispred i, gdje god se i nalazilo, ali ne uvijek, samo obratite pažnju. Samo u inicijalnoj poziciji je za jedan veće. Dakle, sada počinjemo da radimo s petljom. I uvijek provjeravamo uslov. Da li je minus 5 manje od 1? To sam pitao ovdje. Dakle, niz j je trenutno 1, a niz i je trenutno niz 0. Znači, vrednost na 0, a j je vrednost na kec indeksu. I pitam da li je minus 5 manje od 1? Jeste. Sada hoću, pošto sortiram niz u rastućem poretku, da zamenim njihova mesta. Ne bih to mogao da uradim direktno, da kažem, aha, ti ideš tu, čim bih to uradio, jedan bi se trajno izgubilo i više ne bih mogao da prebacim ovdje. Zato nam treba privremena promjenjiva, koja će, to je ovaj, recimo ovdje ovako kvadrat, on hvata vrednost, ovo bacam tu, pa tek onda on može da vrati sigurno ovdje. Znači, to je ta rotacija, uz jednu promjenjivu više. Zašto je sve ovo korisno? Pa,
Korisno je iz razloga što mi polako idemo kroz petlju. Sada ćete vidjeti kako to funkcioniše. U našem primjeru, dakle, mi imamo da se desila prva rotacija. Znači, desilo se da je -5 tu došlo, a 1 tu. Ali, to nismo u kodu radili. U kodu ću zapisati da je privremena zapravo niz i, to je ta vrednost, a na mjesto niz i dolazi niz j vrednost, što je logično, a na vrednosti niz j dolazi temp. Sada kada smo ovo radili, sada je sve super. Kompletiran je kod. Obratite pažnju. Mi smo, dakle, ovo provjerili. Sada j skače ovdje. Da li je 200 manje od -5? Nije. Da li je 4 manje od -5? Nije. Da li je 23 manje od -5? Ništa. Da li je -6 manje od -5? Jeste. Naravno da dolazi do one smene o kojoj smo pričali. Ovo opet brišemo. Kao i ranije. Mislim, ne brišemo, nego ovdje brišemo, ali tamo se vrši rotacija. I dobijamo ovo. Sada imamo najmanju moguću vrednost iz niza na prvom mjestu. To smo i želeli. Pardon, na 0. mjestu u nizu. S obzirom da je indeks od 0. Dakle, imamo najmanju vrednost. I šta se sada dešava? Obratite pažnju. Ovo ćemo obrisati. Da ovdje ima neki sajt za ovo. Stvarno, retko kad koristim ovaj Paint, tako da ne znam da uveličam ovu gumicu. Što je iritantno, no dobro. Da, šta se sada dešava? Ovo j brišemo, pošto je j stigao do kraja niza, onda se dešava sljedeće. Onda i dolazi ovdje, a j uvek za i plus 1, to je to. Ovo ovdje mjesto neće nikad više da se provjerava, jer ono je sigurno najmanja vrednost. Sada dalje provjeramo. Da li je 200 manje od 1? Ne. 4? Ne. 23? Ne. A -5? Jeste. I onda sada opet se promeni. I to tako sve ide do kraja, da ne bismo sada bez veze objašnjavali. Sve ide do kraja dok i ne dođe ovdje, a j ovdje. Kada se ovo desi, on će da pita da li je -5 manje od, mislim, neće tad biti -5, nebitno, bit će neka vrednost. Pitaće da li je ova vrednost manja od te, ako jeste, zamenit će i mjesta i to je to. J se ne izvršava i prelazi ovdje, čim je i stiglo tu, na krajnjem mjestu, nema šta da se desi, nismo nikakav uslov postavili šta će se desi. J će otići naravno na ovaj indeks koji ne postoji, nema tu šta da upoređuje, jer je već izvan dometa koji je predodređen, a to je ovaj, i zbog toga on tu prestaje sa radom. E sada, kako izgleda ovaj niz nakon našeg sređivanja? Pa samo ćemo napisati document write, bez ikakve žurbe, niz, i kažemo -6, -5, 1, 4, 200 i 200. E, sada je to u rastućem poretku. Hoćete u opadajućem poretku, samo zamenite ovdje znak, ovako, i dobijete kontra. 200, 23, 4, 1, -5, -6. Vrlo je jednostavno, samo je potrebno malo, ako vam moj primjer nije bio najjasniji grafički što se tiče bubble sorta, slobodno možete naći na internetu. Na internetu imate svakako, mislim, i video na YouTube-u kako zapravo funkcioniše bubble sort. Imate čak i GIF animacije, kako uopšte teče to sortiranje, prikazuju vam obojeno bukvalno kako se to menja. I meni je to bilo od koristi kada sam prvi put učio, sada mi to ne treba jer razumem već onako u glavi kako funkcioniše. To je to što se tiče ovog tutoriala, zato što nećemo ići dalje dok još ne obradite ovo onako, malo bolje. Sa petljama zastajemo ovdje trenutno, ali kako odmičemo dalje sa učenjem, vratit ćemo se naravno na petlje, jer ćemo doći sa nekim zadacima koji su kompleksniji, gdje nam trebaju petlje i gdje nećemo koristiti ovako jednostavne stvari kao što sam sada koristio ili kao što sam u prethodnom tutorialu koristio, već ćemo nešto daleko složenije, ja se izvinjam, dakle daleko složenije i samim tim
Kroz te primjere ćete obnoviti ne samo petlje, već i objekte, i nizove, i funkcije, i sve i tako slično. Hvala što ste pratili tutorial, vidimo se u sljedećem.